warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Satu. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki meraja lori Allah Subhanahu wa taala. Pamase nani agamase tepak telu aga-aga napake dali kiki Allah taala. Jadi ia ketoma bicara letiang asalamakang, maka siddi aga-aga paralu malada isukuruki nariko terjaga ki uku ilalanna dicingi. Itu yang paling pokok. Nasaba mega mo tahu tepak bu, tapi deni aling acan ngangati untuk melakukan kebaikan. Narima kona naro papedalik maraja nalingi po Allah Ta'ala adalah iman. Ia perlu syukur kilada. Tomau pa nasaba Allah langange ukilalan na agama itu ia kutanam mano. Jadi nak kutanam mana tumato kusurmunri. Jadi atau datu dangat aku ilala masigi mako mapengajian mapandanungan untuk kebaikan. Insyaallah itu barakah lupa. Jadi mestina memang ukui lalanna atau tunggal dinota ang kawat tu memang ipasadia untuk betul-betul ipakai guna loko agamana pong Allah Ta'ala. Ang kato tau panrita pahami wi makada yang paling pokok si tongan nanya tu adalah niat. Paling pokok. Jadi iya ko angka jama-jamang mesti ipasanre loko manangi agama. Iya. Jadi usahakan iya roja pakasiwiangi agaga ipigaw ukolino ipasanre loko manangi agama. Maka dapat ko carana ipasanre loko agama ko pa jama-jamang iris sangi maka daya ya jama-jamange tujuannya kemana? Apa ia tu mati tanayangi polekendroy. Kau gunakan untuk apa? Jadi apoleangan nasi dia gaga, ia kuarampara kaya aku tenang. Kenri pole mulolongan, halala moga. Yang kedua kau gunakan untuk apa? Mau pakai guna untuk aga. Ini tu nak ada tahu pandrita, mesti angka umuruk mau pakai untuk paling tidak mendengarkan ceramah. Deto nak ada lau pamasigi itu mangkali ceramah, namun komi HP tak. Iputar HP atau mangkali ceramah. Itu waktu istimewa istilahnya. Nasabak ipakai gunai untuk matuntu pak disengang. Jadi pakai gunai waktu untuk lomas sempajang. Ia kong kadalik nalengi pong Allah Ta'ala mago kilalan na agamae nasuro ki sukuru. Nasabaya tu tau sukuru etalu na pigaw. Nomor si di Mario Maranu atinna. Pada itu gak tau sukuru dena Mario atinna. Ya kong katau dena Mario matanang atinna ko makade sukuru ka ay kapau-pau miya tu. Iya. Jadi ya sange sukuru tau tenang atinna, tau manyamang. Iya. Ya supaya tu koto makadana Mario, iya koto Mario loko pong Allah Ta'ala bicarogi na bersarapnya bersyukur. Ya kay pak bicarogi Mario marenu lori pong Allah Ta'ala. Aga ipurioran lori pong Allah Ta'ala papidale iya kay nalengi. Nah, iya naro jadi iya naro yasa bersyukur. Apa iya tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo. Nah, iya ko makanja muite toli-toli manyamakini nawai toli Mario marenu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak DJ tu nang katau dia tu gak kau tahu kura waramparana. Dia gak istilahnya kura dalek nah. Genap itu na lebih. Papenat dingin itu toli macipi. Nah, yana tu ampai ko angka tahu toli macipi papenat dinna. Ya sange macipi mas pada ko makara saman na de na genna mi tahu de na genna waramparana. Ayana tu namanya tahu mapikiri malah saulu. Angka tu aga jerok papatana ara
Istilahnya kau maka dapat patah pasan-pasan na arae tanya desa. Tapi berdasarkan kajian agama, maka dai arae aja mu pusingi wi masa depanmu. Nasabak po Allah Ta'ala maturoi. Yang kedua, aja to mu pusingi dalekmu. Nasabak de pamujaji na patentu memang ipong Allah Ta'ala. Jadi, tapi kang ini di rumah pikiri gitu. Aga yan remaja, kamu garoyano sang adi. Aja. Jadi tawakal. Yan na tunang ka istilahnya di itu siti di OGE angka bahasa tak maka da guru ko anak loloy. Biasa yang kali ngero ko pasataw matoh. Maka da guru ko anak loloy. Kaya sama guru ko anak loloy itu empat maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia cuma menangis. Dia tu nang kena lolo maka dah mau kak makan. Tadi anak lolo tu maka dia mau kak makan. Betul kan na yoro anak lolo yoro. Ia nak teri. Tapake dia tu makna. Ya agiro. Maliwasang ikapa. Jadi sepertilah bayi. Ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya narona satu pandita maka dah. Ia mau sampajan na mau dalari mereni na loko pong Allah Ta'ala. Aja na kalau kau rupa tahu apa ia kau tahu itu podang. Utatama itu susah. Itambah itu ni susah na tahu apa iya je tu tahu pak iya kui podang cica wat di mau patu kong ka istilahnya kong ka meloki bantu iya ko napa cica tu podang de tahu patu na no na bantu moki iya nagan na kadua mamula di tu mapikiri maka dan itu kasih itu iya nagan na katallu de na kadang kasih maka dah situ de mana mangingi gitu. Iya kan nak kapa. Lihat situ bahasa anak mesa mani makan dah. Wih, tu di mana? Tegare. Jadi ya kau puang Allah Ta'ala deh. Jadi maka dia tahu pandai pada kau anak loloy. Setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis. Nasa puang Allah Ta'ala agak membutuhkan. Nasa. Jadi maka dia ajak na mucurite aku padamu rupa tahu. Anak-anak kecil itu, bayi itu, dia itu anak loloy, dia nang kena bicara. Tapi setiap tangisannya, orang tuanya akan datang. Makir, jadi, maka dia itu pandita itu makna pertama. Yang kedua, ia tu anak loloy, ia ko mapat diiteri, ia ko mario micawa. Ia tu teh ko matau maraja, mandari deh. Angka tu tahu micawa pedi. Di sampai sang mencawa mapadi tapi dicawa dah subui. Ya kau nak lolo itu dek seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Ya kau mapadi teri. Ya kau mari micawa, makiro. Jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah, silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang, maka tersenyumlah. Dan orang ia tekong katau mario marenu atinna nai laudong malomo dalek na tu. Masusay pa pinadina tayo ni laudong malomo tu ipatulungan tu ko pong Allah Ta'ala. Jadi dua tu tahu sukuruki manyama pa pinadinge ilaudongi malomo tu tarima pak dongange. Nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajisa dipakalinonge ilaudotoki tak buka tu pintu na lagi. Jadi ya tidi oko salangnya pak bu lelewali Mario ki to mangilau. Mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya ko musukuru ki papedal yang kay waleku tambah ya ko. Iya ko de musukuru ki sangi pacalaku masarro. Jadi sitongan na itu ko agama aja na to makada masus sapi na pamilaw do de. Namo kong kadale iya nahin. Angka pak karona na chat ka nga pa bahar makadang kapakutana tentang ayo sana mandres baru ya. Mak baca dong. Kan kamakutana. Jadi dia mereka sampai kangi maka dia tu ampai magi ni suruh ki sukuru. Apa ia tu tahu sukuru tambah ya dalek nah. Iya. Aja tak daleke. Tapi ia tu tahu angkai masuk saya betongan na mulai masalah teko milau dongi itarima todon nah. Itu kare. Jadi dua tu na jancengi pong Allah Ta'ala angin lau ko riwat tu manyamange angin lau toki riwat tu masuk sata. Dua-duanya pintu langit terbuka. Bahkan angkau kohak desa ena rampe orang yang teraniaya.
Isang-isang orang teraniaya. Nagaw bawang tawe. Na dini rule meway. Nagaw bawang napaujaki tawe, napetan na ki tawe. Yulle sa meway aga kumani tapi tumamako. Iya kumako iro, tak buka tu pintu na langi. Usaha kang ita pakai gunay, milodong. Aja ni balas iya ro cacian na tawe. Jadi akong kataw caci makiki ang kataw paujaki aja tabalas sih. Nasaba sitongan na itu alamat. Ya sange alamat tanrah. Na bukarangi po nga Allah Ta'ala pintun na langina. Melo inareko milodongi. Apa orang yang teraniaya itu tembus doanya. Apa iya kode na paujaki tede na teraniaya. Dene terima pak dongang. Jadi untuk supaya terima idota. Angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya. Apa itu pak dongengnya maka itu pandrita pak hakiki itu kopat tareka tatumpu pi tu na pemabasa tembus tatumpu pi ya kung kamu pa yon rile ko de pa me ko taleponi de nagapa kuraga pintu langit itu sudah terbuka. Apa namo nabi makoto ite gare batunna ilallun nabi Musa oko Firaun iya ko soro lau monri pasukan masakbu mana samate apa tau cek dek na tau masakbu lalungi iya ko layoloy tasilung iya ko lupa imatetoy soro imatetoy kade naga pakuraga ko makiro to pa ya tu di ko akala tauli na to makada naga nanti pigaw iya ko to lupa to mate na labu ko tasihe tasilong de gaga to rewa to mate to apa angkay musuh puli monri masabu palalungi napay makada na mimusa jolo wangilo ko puku yana tu ampai suruh mak bampangi tongka na edo makade guru takalisiden ring almarhum aga hubungan na tongka si bawai tasi palim palagi pakai dia na mati palai ko tongka kan tapi makade to pandete kasupuni o kumano po Allah Ta'ala mak bosewa. Nabi Musa kak dia nagapa kuraga untuk makuraga makada lolos. Kini ang kamo palalang. Dia panak pampang itong ka. Jadi makada ito pandritetan. Neji ero tong ka isitongan na. Saba miro. Patulun na po ang Allah Ta'ala hakikin na. Jadi makumatito di. Iya kong kadi o kanto tasi di juta. Na tumilaw dale. Ay. Na to makada mo pa. Iya ko de gagadale nga po. Ginang kamo adi ko si di juta. Kan kamo po yung risandre ito. Tapi ya kode nagagadui ang kanila may milobak kamaja ang katone gagay may waja na de sisa gagadui deto gagay taja makadang kamo di pabawa dui oko nito tambus pak dongang iya ko masusa ni makoto de nagawa di onri mapasandre alan iwajenne na to masampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong oko ki ilalan na sampajangi mangilaw nasaba di nagapakuraga. Iyo po kung kamu pa makalain ka de sa resak kunalayano de panawajay kamu pa de panatala po pak dogang ito pa kamu pa yon risandre makada de iya rumato law singa iyo po ko de nagaga insyaallah tembus itu jadi ya tunun ru ya tembus pak dogang na rekode naga yon ru la haula wala quwata illa billah mak bosewa nang iya tu anak mako tu anak lolo itulah pelajaran ketiga iya tu anak lolo angka gano pakulena degaga tu paling lima na mikedo aje na mi degaga non ride no le makar meka makan de mala wairino maga degaga tapi karena napai terri napai gora napai maga orang tuanya akan datang maku mati itu puang Allah Ta'ala lauri atan berserah diri ki yo poko macigau ki maka dade kamu pawon rileko iya tu jadi marak jimo pai tarima pak dongang hampir semua Nabi Ibrahim, ya guru mana ngigare? Nabi Ibrahim, waktu na melo ya lempar tamu kopi, napat si di kampo tau pasipulu ngajuan naso, maka tasak di kosi di kampo, cik di aga jero tania kabupaten, cik di pada di Makkah Sulawesi Selatan, pasipulu ngaju ko lapangange, untuk itu Nabi Ibrahim, tapi dia nak kena susah. Apa ya Nabi Ibrahim tahu makanya Abu Sewana lo ko Allah Ta'ala ipatuni apie
Akak dia tu gamak demperangi. Ipas sadia ngami aga jasana pada petae patatongang yaju napa yale pada tu pada kesana pada tojange disuruh menre koro napa ya demperang apa dia gaga tau mulai macayo kopi pak mempelai. Jadi ya demperang. Iya na tu melo na ya demperang Nabi Ibrahim. Ina malah saulu malaikat. Apa dia namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itu no. Dia nangka nasabak to lima kanjay keyakinan na loko pong Allah Taala. Iya na tu na pole malaikat maka da misamo ka jero Ibrahim maka melo ko ituno maka da Nabi Ibrahim wisam nang kana tu api itu na pura memang diputus ka maka da ya me ituno en kato ni tu ala ipake madempar maka dai malaikat mape de milau do mape de mangilau wadi ko bantu maka dai Nabi Ibrahim ni gay ko nasa iya na malaikat na utus supong Allah Taala matoro i anginge si ba matoro ibu siap de malaikat pangatoro bosi si ba pangatoro angin maka da ilau mo kolori pong Allah Taala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu siap lau wator ibu siap na turun dapat dia roti atau upapoli anginge na lutuman ngi rojuero supaya pada pindah aga nasa Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilau kenro ko mala bantua maka de malaikat aku pong Allah Taala maka de Nabi Ibrahim iya kokoy po ng Allah Ta'ala melo ko mangilaw aja na iya palansong coba kaya aja na ko pake iya palansong namuya misam matoy ko po ng Allah Ta'ala mga kasyanan kay ko panrasa-rasa itu kaya ina tunakar guru ta kalisidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakal na namo malaikat dito na may pake namo malaikat dito na may pake jadi soro ni malaikat melo niya dempara Nabi Ibrahim iya na tu nabacay hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iya ya jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iya ro nabaca alay na pangulutan Nabi Ibrahim maka day po ang Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan magi na yung bahase melo ka pasandre lo ko jama-jamata yay di pak galunge yan ang kamu pa yun risandre milaw dong sebelum milaw dong maraji mo patutambus pak dara makoto jama-jamang tapi ya kode naga yun risandre mabos si watongan lo ri pong Allah Ta'ala ite gere komanri balawe aga pakuragata tomaka na madachu balawe ang kamu pa yun risandre to ite gere kada iracung balawe ang kamu pati yun risandre ang kamu pa rachu balaw yan na tunang katapan rita maka aja mo racungi tapi den rule perangi di kuyero magala mada coba lao nasa aja mo racungi magay de gaga nanre olok-olok kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah wah maraji-raji ngero nanre balawo sina to makade pasidekaro iya maraji-raji makade pasidekah isidekai balawo wah maraji-raji tapi ya kok igat tangin lawlala pamahamangin pwede lawlalang ni masuk ke dalam ang kami mato jawaban na maka daya rolo kolo nautus supong Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya na iya tu balawe de nak galung de nak galung balawe ya dia ko asidi mak galo na lomandre andre na memang ko bahasa tawakal nanya dito sinamungki balawel lomandre nareko anu pun najagay po Allah Ta'ala jadi aja pada makade pada upalete cede pada ko tobe masampajang aja tak kada meka mewe si tange de tulay meka mewe balisi ay de tulay na 5 7 sabu ito makasiwet de kana mo malaikat angka tangan to jadi aku makada maka perangang maka jagoan dia tu le kali ibalisi tapi tak coba gare niga matoro iya niga nonro iya na ibalisi na tuliang kamalolis we ilau ki perlindungan hukum puang Allah Ta'ala sebelum masempajang pada kong kaasu masakang asumi manalolo ya ko makadaki ay meka meway wadi sa pakalaki tapi mak daradaray betul kan iya kode na pur tatak kisigan rusuk tapi iya kota podangi punana maka dah kata nini jo semua sakiranya jolok meka lalo dia na ganggu gitu
mako mati itu ibalisi. Mako mati itu setange. Iya na tomelo mas sampajang illau alin rungang iyo ko Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki. Aja tak kada meka mewai deh si pan rasa-rasa togang maka deh setange ya tari rita ke jago. Iya. Pasti naganggu ki. Iyo pokok ki pong Allah Ta'ala milau alin rungang. Telaw na ko pong Allah Ta'ala kama komiro. Pada niyo nak makare kong kataw ang kasuna masakang. Pudangi pun na nakataniwi suna jolo na pakilalo. Dena naganggoy apa ya komeki malaga si bawa wadi sa pakalaki tapi mapat dito ki ito ka makiro. Jadi ya koto mas sampajang tomilaw alinrungan na loko pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setange. Koto melo matanang ilaw alinrungan ya ko pong Allah Ta'ala supaya iya ro gagaitanange dia na solangi olok-olok. Aja nan repi balaw takadaman re balaw sa balumna. Iya. Pada ko to masampajang. Aja no ko pasampajangin apa ki makadawe ibalisi saja de yorona. Yan na to ampay ko tatongi melo masampajang. 2-3 tau panrita mapak gurongangi makada atta usak ki jolo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Napa ta baca kulong surat binas. Iya. Pura yaro baca ni ayat kursi. Pura baca ayat kursi pakanjaki ang ulon na atilori pong Allah Ta'ala. Napaki kata bere. Jadi ilau alin rungan memang angkat to sebelum makan deh. Ya ko tudangi na pura na masampaja sunna. Na baca ni ayat kursi. Napa mata usa. Napa na baca kulong surat binas. Itu kulong surat binas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca ya ro atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuannya min lau alin rungang ilori pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki seta koto masampajang. Pada matiro na koto memat tanang agaga mi tanang illau alin rungang ilo ko pong Allah Ta'ala supaya ro agaga itanange dia na solangi olok-olok maka solangi. Iya tu ko dongi nanre dongi asewe deto tu na siya ka nanre. Apa mabicu mi deto na bawa pante dongi Itu tapi ko manre untuk nanre tapi ako may makasolang. Dia na may paja tu. Pokok na mo yaga ko may deto kang ide nati pante tapi na capuri ci di galung. Balaway makoto. Iya ko balaway untuk nanre ni bawang. Palinga 2 to binanre to na maso. Tama niyo ko goro na mamako. Tapi ako may makasola na mo si di heto deto na ganda. Makiro. Pada mati ko to melo joka. Aja na ko palalangin apa ki milo do. Sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu komeman itu milau aja na itang nga panapaki makada Allah po nge. Maga ni pamulay mana meki manre. Bismillah ki. Aja na to mapadiwat ta panapa to makada Allah po nge. Napay may. Mapadiwat ta man ni. Ito kare he. Jadi makumana to? Iya na he. Online. Tama na ako makada. Iya ro tau panrita riolo napa guru masyarakat ta melakukan 2 hal. Nomor dia komelo ko mapamula baca do salama ko. Ito na komelo ino galung ito ang aga istila na to mataril mapalili. Ko pa galuriolo na pahamo pero ko na mon ride na pahangi. Sange mapalili din na langsung akatalumi na patyan ne. Ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi napamulay iya ko mapamulay tu makbaca do ngiyolo. Iya ko nadupay ase na matu makbaca do si. Iya ro sa balumno yasangi pak doangang asalamakan supaya wedding salama matuk jama-jaman nah. Iya to si ko nadupay itu syukuran. Jadi supaya mak baraka iya ro papedale na pong Allah Ta'ala. Nasaba 2 tu pak doangang. Ilaw doko sa balumo pamulay supaya salamai. Iya kumudupa ni papedale na pong Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa mak baca doang si baru. Itu jadi tajama ya ro tanya bida ya tuh syukuran sana iyo pomidi madari pak bicara ogi loko sandroe macera ada sana macera ase aja tak kada macera akadaki syukuran tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih jadi akadaki syukuran jadi agi syukuruki carana teh syukur tu papenat dinna Mario Marno. Yang kedua napas susakna.
Konagan kan naisaka, ya kodena kan naisaka pasidakka na. Yan na to termasuk pasidakka, kopo ima tolli lau bolata, baca yero milau dongangi, napa taling ampelo. Tapi tatari isa aja nampelo bawang. itu tatari isa. Mesti lurus kak jolo iya. Magina pui mayoli nasaba iya ro pui ma pasti mas sempajang. No? Dega aga ima tu dia na sempajang. Napa niya tu imangi tata on time sempajana tepat waktu pa ale na pimpingi. Dia tu nak kada pui ma jolo matu pi dia tu na sempajang. Yo pokoknya imang di mo pa makada sempajang lorona. Tate dua menina pada jamah. Iyo ko imang ite de patu na bata nang kako masigi. Jadi tahu malelam makasibiang tahu macawe o ko buang Allah Taala. Jadi ako tahu malelam makasibiang na tahu macawe malomo itarima donna. Yan na tu ampai pu ima yoli mak baca. Paangkato tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli mak baca. Ali na tamadong. Magani. Manumo ko macam mo mak baca. Yang kedua, aga je na baca na pangolongan mi alena mi milau doang na pangolongan mi tandra asukuru katalori pong Allah Taala. Ya jupa satoki di pu imang tatanai tawe komeki ma baca doang. Aja tagan rusuk bawang ni. Tatanai maka da baca doang aga ye maka dewe baca doa selama syukuran. Syukuran dalam rangka aga maka da to mandre se baro pu imang alhamdulillah. Tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu to pandite diolo komelo ima gere manu ina tu nakada mo palauke ge nyawana ina tu maknana maka da mo palauke ge nyawana tanya iya tu nyawana manu ya kutana betuangan na aga ni na sanna tawe na gere manu ya ko maka da memandre syukuru mandre se baro ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru. Niya na yan lo. Napa kuma bismillah. Napa mo gere manu. Naro nakana mo palauke ganyan mana. Apa aga katana. Manu ini gere. Apa itanay mana ko tumato. Mamu gere ro manu Maka da ipakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Ipakai guna tu. Jadi tu lo kolo Tapi aja mota bicara korot tudang. Maka dah. Ya, sudah. Ya. Aja mau tak bicara tu dah maka dah. Ko manu, gere ko. Melo ko ipake pandai sukuru akero yanu na dupa se de to na koro. De ni akap bami maka do sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupa ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah. Maka itu pada mereka to masih sedekah, maka mana mije tu to mak dar angka gaga mintanam, tanyakan untuk aga. Pakai gunai salania kamaki apa niat ini turun roy? Iya. Pak angkat tu tahu masam pajaduhan nasa angka minran na melo na waja. Itu cucuk mato. Angkat tu tahu masam pajang. Pak kami calon matuan dah. Melo ya tahu makanja makaroi pasam pajang ya calon matu. Peje malomo itarima. Itu kan makiro. Ima dupa-dupa. Termasuk niya na maka dia tu ko ini iliki ma baca dong. Ilo dong dia salah makan maka akan dibaca. Makuye. Namo si togan na suratul Fatihah mi. Namo Fatihah mi tu. Cuma makadami tau pandrita Makanya ko pak doang atu na megayga. Yan atu nang kabaca Fatihah. Qul huwallahu akatallu. Qul surabil falak. Qul surabil nas. Kemudian alif lam mim sampai humul muflihun. Kemudian ayat kursi. Purayero. Ta'ala ni pak dongang assalamualaikum. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Baca napa doa syukur pura ya romatu tatutuk ni Fatihah aga patutuk na Fatihah iya ko idi itu biasa makada bami bi barakatil Fatihah itu angkat tu makada bisirril Fatihah kan sir ya ko makada bi barakatil Fatihah berarti barakana makada itu pandrita pa hikmah. Sebagian juga dari tarekah mengatakan iya tu Fatihah Nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan.
Iya ro Fatihah iya ko baraka na melo ta'ala akadaki bi barakatil Fatihah. Iya ko mukjizat na melo ta'ala akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko karamah na melo ta'ala akadaki bi karamatil Fatihah. Iya ko pakbura na melo ta'ala akadaki bi syifail Fatihah. Jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburay ananae aja na barakana akadaki bi syifail Fatihah. Pakburana. Iya. Angka tau gabumanangi. Ini mani bawang komeki gabumanangi. Bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Nalamanang. Jadi ako angka tahu malingi wae tasu nasuroki dongi maka data dongi cek dia ala Pak Bura tilawi syifa bi syifail Fatihah. Iya. Jadi dia tu na sirupa. Yang tu nak kada aga muniakan. Aja tak kada di Al-Fatihah. Itu angka. Tapi maka dia dewi sapa basara ibu ustaz adi carogiban ni. Tak kada bani wilawi po baraka na suratul Fatihah. Baca ni. Wilawi po baraka Pak Bura na suratul Fatihah. Wilawi mukjizat na suratul Fatihah. Wilawi akaramakan na suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana? Angkat pagabumanang ya ko yalay Pak Bura bisifai. Iya ko marajing yoloy di luar jangkauan akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko melo ipamulya gagay akadaki bi barakatil Fatihah. Barakana. Iya na ro pu ima. Iya ko mabaca ro na pura na nabaca. Ilaw dongang angkatuan re na palenna sebagai tanda kesyukurannya. Nah, sebab magay hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ya kupui mata lengang palo talisar yang palo pasidakah dia na mungkin naliang agasan ne lata na lo dia mungkin nalia kupong putih itu dia na mungkin maporkas dia na mungkin kupui mata leng jadi pasti na pakai guna ko decengi iya na tu ampai maka ada orang soleh itu bahasanya guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namo ya tu makandang imangi mama rajito tapi iya mo ita makoko ang kanay mama kandang ang kanay mawita tulilaw bola rondang makandang ang kapasan na guru ta kay Jadur Rahman Amodale makare guru ta kay Jadur Rahman Amodale pakai sipa iya semmo pasang sederhana itu pakai sipa iya semmo na kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ko idi ipake sipa jabatange makada madake ko dipakai sipa kaya sang iya ko ima ko asipa ima ko iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya kasipa na pasikola iya tu pasikola mak guru iya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko iya ko ima ko asipa ima ko iya na tu nak kada guru ta ajam tu lima solara ponco lo sigaru te ko tu bola rondangi ko ima ko jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajin apa namo imang makoko mati to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lembak pu imat ni selama ni apa ya tu HP lembak pu imam mai kado sana ya kotak kalau mau dia takatan ni HP lembak pu imang aja nah HP bicu nah itu supaya dena terganggu makiro kemudian ya rona upasangan ya makada ilau dogangi 5 tu barakana kata maka depan didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah ya kode ni terima dona pu imang detona baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh Adi mau pak tu boleh na rekopurenin reki imang itu tahu madeceng karena di situ juga malaikat mendoakan. Iya tu onre masih kiri makanya nonre pu imang apa aja tu baca dongnya dasarna nabita. Yolio ko Ibnu Abbas lo bolana ni palina kangandre
Si sanay palin na kang Andre, nabi tadi na langsung Andre, na podang Ibnu Abbas, maka da musida kay ka Andre, melo ka milaw doang ako. Jalo ka nga onro, kenro onro wa diwonri mas sampajang. Maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas, maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas. Jadi itu baca doa salama ibu imam, situ kan lah mas sampaja sunat ki oko bolana tolawi baca dong. Tapi kaki di deni pakai ya roto. Iya, apa dena gaga doa tembus langsung kecuali dalam sholat. Jadi aku kilala na sampajang hilaw doa ngasih batu ya tuh. Ayo pui di imata dena na sampajang, dena na yari pake. Kaya kapale langsung bama nilaw doang. Nah, jajiro nabita nilaw doang ng Ibnu Abbas na sabay hidangkang makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai o korbolan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ya dasar na baca doa salamair gitu. Tapi dena tuh udah masuk kak bacanya dong, de mas sampaja sunnai. Makanya ialah dua ini puimang. Ialah dua. Iya koto pura mas sampaja puima tilau doang mana ngisinin na anak kampota. Napa salama. Ya jokui lalan na sampaja sunnah puima sujud terakhir tilau doang mana ngisinin na pa kampung ko pasetanga he. Na ipasalama ko po Allah Ta'ala simpuya dali na ipabelay pole lasalasay. Ipatandang atutungan na ilaw dongi yan na tilau doang. Jadi koloki bolana mak baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampaja sunnah. Pak ya komeki mas sampaja tuh marepatungan itu deh. Ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 mas sampaja. Napa ni liwar repana. Yo po kumakada. Iya na mas sampaja ni. Apa makometo tuh? Kepala desa, ustaz, camat, imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodogang ya anak kampung na. Ya to situ koi di mapunay pesantren anak sekolah. Dena to matinro na rekode na pura ilaw dong. Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak tatinro na rekode ti ilaw dong ang ibijatta. Makumana tuh? Si sambu manang ya tuh no. Kira-kira lakaye agni katanggungan tak bayi si bawa anak ti ilaw dong. Indo anak suami ti ilaw dong. Jadi tanggung jawab itu no. Mato kesurimun rin kay pertanggung jawabkan. Maka da pura mo ilaw dong. Pak dongat dia na tu dakwah paling malemah dong enggak dia nagagacau ya tu tapi itu juga senjata. Iya jadi kita melangitkan doa pada nak tamakan aja nak ke na betta makura-kura dom itu dong ini peko cara dongi ya tamelo ma ko masampaja sunnaki tapatami ko suju pacapurat ya tu anak tatilaw dong aja na lepakang ilillah tapangolo ko pong Allah Ta'ala tapi tapakan jakitoy bate tak milodong Pak Megato tu to milodong salah-salah kaya salah-salah milodong ni tapi cara na milodong salay kalakay na Pak Joka tangaban ni sana milodong nasa puang pero kasi lakay ko tuli Pak Joka macina ka kasi kumonroy boleh din nakalalo nakan nastaro lakay na de na nakalalo itu to kan nakajoka wakade malaikat pakan nestaro supaya dia nakalalo jadi itu kini makun re nilodo salah doka mai maka nakamaki aja nakalalo lakai ko aja nakajoka nakan nestaro mudupai itu kuncinya jadi akadaki talengi candingan ngati non rokko boleh aja takre po tapun kasi lakay ko boleh aja nakajoka nakan nestaro mudupai napalo nasa mga nagmalase kasi lakay ko nakan nestaro akade malaikat nay ko mato maka aja nakalalo nay itu yan ande nakan nestaro kajoka mo pa jadi itu kuncinya kemudian upasangnya yan naron na jadi yero ko to manrese baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacyura ni pasidak kay monrina yan naro kutundang ipu imang iya ko na mampu imata tisang imakade madodo-dodo je kasi pakalinon na imang de gaga usaha na dia talagi sakka wadito karena dia masuk fakir atau miskin iya jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin iya Wadi tale, napa ni ko pui matale tu mabaraka, maka dia juga zaman, maka jak lalu je pak kene meki masih di dito pasti tangange, maka da sini na pak galunge, na pak nania kami mato, ko meki matanam, meki magugu,
maka dia ko salama ya seku pemendre iye katawana pu ima si karung. Nih, akara tanong ando kami man ni. Poda me man kadempong. Tapos salamaka nga ya seku aja nanri pakajajahe. Melo ka kasi maminasa ka malingi si karo pu ima komenre. Iya ko 50 pak galung ko pasetangan 50 karo na dupa pu ima cicak. Maega di mana. Iya 50 karung. Na dito na. Ito si dia heto galo na masak mana si karo dito le. Sidak kay imata. Kaya makiro. Jadi macam na ni pu ima dena na law magalo dena na law maga. Idi maninaurusu anak tatatini law masige na leda pangaji wi. Maka dia pemurus iwijamo. Agalo no iko. Iya pamilodongi na salama. Milodo to tu pu ima. Po aja kasih tapajo popole pakajaja de tu gata waku ya ko. Landri balao. Gitu. Jadi si sambu pak dongang itu. Itu pentingnya. Apalagi ko si ratu pak galu ko pasetagan na si ratu tu karu na dupa pu ima maga manang ka mana mako. Itu jadi itu leh. Napa ni mak baraka tu, mak baraka pasti dekat. Ya ko itu le si karu si puto nah. Iya. Ni ko 50 ki tu berarti 20 na tu rua karung maga mana namanya ganina dupa. Kan makiro. Ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ada kesadaran. Tapa mulai wi kaki buat daftar maka ni kami sidakai pu imam. itu ya saya kira iya no pakolongan aja no paliwangi pak nasa bangke cara aku ko buloh nggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama jadi iya mana kagawe mudah-mudahan saya kira jadi ya roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka dami sukuru ko. Jadi ya tau sukuru mega rupa na cara na sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payoli tawe manre pasidakah. Ayo, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.